Su BJP sa Hemalong India Prime Minister Barim Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee Jewoy Joyajok Monduk Kachipidun. Chinthong MAC constituency ang Kang Singdoloy Hawaralong Siningami Kiklojok John Cricket Hamachinong Kithi. Kuthepi Model School Hemning Kan Poplek Edapita Patang Tedet. Kardom News Time along Peneli Villarban Groupie non bir tang ton pen RJ tha is Karbi Anglong District BJP SIMP difu along pai pai ni phai crate truck CR India Prime Minister Barim Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee arong kachi boyjoya jok ning mondu kachi piduna birta katnis SIM along birta nangle Karbi Anglong Autonomous Council Bitung CEM Tuliram Rong Hangpen EKADC BJP SIM difu along India Prime Minister Barim Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee arong kachi boyjoya jok ning mondu kachi pidun Labangso kachkimo ponalong Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi EM MAC Rapen BJP Rat Pangria Songalong Krembang Pubang Phiatum Anta Labangso Asayang Denglong Chutong Dun Rinti Abarim Prime Minister Atal Bihari Vajpayee Atumi Pirthi Penarangli Kirisi Siningang Song Damu Lapen Gyalangli Prime Minister Dubom Hot Kenan saya mau gedeng pondo Alangli full line Kewan ceng abang lo India lo Lapen Norris ang along talangli full line Kedam kewan awar saya kijoi keje pan lahai ang bong divider do nangji Lapen gari ta mecepek kroning talangli kewan ceng lo Lapen kiding nai adolong Bharat ang kangalong Bhupen Hazarika bridge pa langli Sudia long aswad bridge tame adolong tame langli si anu joke somcheng lo Lapen ke alangli dina hosi Sorbo Siksa Abhijan penceng lo Kaprek saya mu alangli deng pon lo Lapen ke PMGS Raipu Rongbot rongso tame Tuar misen nangi kala kacilang tuar misen nangi pohota alang lisi kapang ceng tekang ceng abang pulo Lapen ke Pakistan abhan ron cedan klub ta alang lisi kapang ceng lo Lapen ke pinan alang li kurki mudo Bharat angkang siap pencelar je panalang klem lo lasi alang li pini piok the long pen itu menang cekak dam julo siningang song situ lo lasi nil tum Karbi Anglong Autonomous Council mate Karbi Anglong rat ke doan alang li panche kimolo ya alang li kharjong siningang song ke do ithak me ke do media phan de to mar nam hi hang pilo isi ke lost hip olo lasi alang li pirthe pen nam ju ke litum India mate Karbi Anglong rat ani se kopai ke lang no sondo sita alang li phanar nam pondet lo anso se nam sininga song gitu ke thak meje phaneli anam hirjumi hang pilla এই যে আজি অনুষ্ঠান যিটো দেখা পাইছে আপোনালোকে সেই অনুষ্ঠানত আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমি দীপ প্ৰজ্বলন কৰি পেলাই যোৱাকালিৰ পৰা তেখেতৰ সন্মান আমি যাচিছোঁ আৰু এক সপ্তাহৰ কাৰণে আমি গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত সকলো স্তৰৰ আমাৰ পাৰ্টিৰ অফিচত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ফ্লেগ আমি আধা স্তৰ কৰি ৰাখিম আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM ডাঙৰীয়া লগতে অন্যান্য EM সকলো আহিলে পাৰ্টিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সকলো আহিলে অন্য পদত থকা সকলো আহি পেলাই ৰাতিপুৱা আমি 10টা বজাত 10:30 পৰা 10:30 আমি তেখেতৰ ফটোত আমি শ্ৰদ্ধা জনাই ফুলমাল্যৰ্পণ কৰিলোঁ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনো আকৌ ৰাখিলোঁ আৰু এনেকুৱা আমি 7 দিন বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ৰাখিম আৰু আজি 17 আগষ্ট তাৰিখে 5টা বজাত আমাৰ প্ৰগ্ৰাম দিয়া হৈছে যে আমি কণ্ডোলেন্স আমি ৰাখিব লাগে গতিকে আমি 5টা বজাত কণ্ডোলেন্স প্ৰগ্ৰামটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিম
India Prime Minister Barim Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee pai Kret Chok Arni New Delhi AIMS Hospital along Arong Kachiboy Jok alang Lipan Karbi Anglong Sarkare Sai Hem Kecharlia Hem Hai Hui Kesang Arni Mate Holiday Pu Hoksi Karbi Anglong Autonomous Council Penta Karlitang Det Apusar Songjapo Vajpayee Pan Aman Pipen Ningduk Chepaklang Prime Minister Barim Atal Bihari Vajpayee arong kachiboy along pache tondun pen India angkang national flag ebeng pen pasun pontanglo pai Great Rock arni pen pai engkora hini arni an det pi monduk kachipi arni puhokji arong aje ajai me hithi uroi pan pati kupom alang lipat pai Great Rock si arni gangsang porpai plia por malom si New Delhi along kedo Smriti Star along arong thon ponpo Prime Minister Barim Vajpayee men kachiboy jui ki det pi lapen hampang aphan kana hok thi ulu lapen laso kana hok ke plengun elo pusi CM tuliram rong hang pen nimonduk chipi Atal Bihari Vajpayee Madhya Pradesh a state arlo Gwalior party malong si Farukreser kebre enkora planingkan pai enkora pho arni si pier the kahache angli lokecher le hut Bharat swathin ke hang kache songalong ta chi songdun Karlitang Atal Bihari Vajpayee politics appear the along kengkam chi Jordan pen batai kep MP kilik che pahai lapen Prime Minister ki khia hut alang li Gujarat pen Assam an Fort Line atawar selam si Saimo chibitikan Karlitang det asongja Vajpayee aphan ningkan surhini la krepho aningkan det pi along anong ke thenai along it Bharat Ratna Aman pi pajir det pi mate Bharat angbom adun thu Aman ki donai anong it Padma Vibhushan anong eta Faruk Resir kebra kethom aningkan hampang aklir dap Vajpayee aphan Bharat Sarkar pen laso anong e pajir pon Prime Minister Abarim Vajpayee akai alamkan kejut adverta Karjulong pen India President Vice President Prime Minister lapen state Longri kachari kethe geding abang pubang piatum nimonduk cipirenti Namalam sopor phanbir tamoing tamonik sena Good news, good news, good news. It is hereby informed to all the repeater candidates of HSLC examination who are willing to get admission in Arts and Science stream at Kanaklata Junior College, Lanka are requested to collect the forms and prospectus immediately from the college during office hours. The repeater candidates who secured 55% marks they can take admission in Science stream and who secured 45% marks they can take admission in Arts stream. Hostel facilities are also available for both boys and girls students. For more details, please contact 8628-735-290 or 8011-97988 or 9678-750-759. Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748-73915, 7896-169021 or 957-988-008. Atal Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atal Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihena mo people thadbir dalong wang thulo.
West Karbi Anglong District Chinthong MSC constituency ki parluang kang Singdoloi Kanggura Lekthi arong amikar Hemari Lekthi ki pangreng achainong John Craig thom pai pai ni phai Craig pho ani sining ami keropen kithia birta nangli Chinthong MSC constituency ki parlo Singdoloi hawar Kanggura Lekthi arong amikar Hemari Lekthi ka pangreng John Craig thom achainong api kithe kedam tang pai pai ni phai Craig pho ani ada por phai sir kebra jitim apor malam sining ami ki klopen ajok John Craig thom achainong kithia birta riptun long West Karbi Anglong District Kuthepi Model School ahem kikim kirang ponajok ongdung lo charli ausmar lapen apia potum aning karongdo sidami kipatang nang jia pora tengpen pini arnia ta kipatang thek thele ajok ongdung aratum aning dukrin tilo Dong kamukam arong subipen Kuthepi atwaradak along Langmesen Model School ahem kikim kirang pon theklong si ongdung West Karbi Anglong aratum aning cheparong riti lapen pen an ausmar atum sitami labang so school ahem along ki charli dunjia phan kasisikatum dolo Kedam tang suri hinira kretroxia ning kan arkwai chikloni pioneer cap arni Kuthepi Model School along ki charli dunjia ning ki hang au sumara tuma phanpura satlang sitami padopon lo bon sitami labang so satlang kiun ang thek paklang pon pedetlo lason thak thak sipining kan le thotta saplang en pon thulo sitami bang so school hem ning kan phopleng era phita school hem contractor tumpet ke patang pon je phan amang mun heman bang be pusi jerok to ra tum ningji lasila bang so school hem wen tu sike patang pop lapen kusoning kan awea somara tumphan lo puta cherok torak tumpen karju pado lasi prapjin pen labang so school hem ke patang bonjia phan ong dungorak tumpen non kichari bom poribortona sarkar tumphan towar cholang rinti lopusi birta riptun long birta bangela pansikang ton maniklo dome thakme kurwang thu